icyo cyambu bihagaze gute? icyo cyambu impamvu nyine mpamvu 23 ishaka kuba yagifata ni ukugira ngo nyine ise nk'ihafunga nyine ku buryo nta misazi izaturuka muri ibyo bice. Ituruka mu bihe bice? Ituruka muri Zambia, kuko Zambia nayo ishobora guhita yohereza. Kubera iri muri Fardc? Ubwo bahacunze mu buhe buryo? Urumva nyine ni uburyo bwo kugira ngo barebere hamwe yuko bahafata nyine bakagotera iyi Fardc. Nyine ndavuga mu buryo bwa positionnement bahagaze gute? Mu buryo nyine bahagazemo no kugira ngo barebe buryo kinini bo bakumira ibyo bitero byose byaturuka impande n'impande, ndetse bakafatira hamwe nyine bagakusanyiriza hamwe ihuriro rya Fardc. Ubwo byatangiye ryari? Byatangiyeho umuvugizi w'iyi mama 23 aho ku itariki ya 10 nibwo yari yagezeyo, kugira hatazagira umusada uturuka muri Tanzania cyane rwose. Wari waraturutse wese waje kurengera yuko utongeye kuduha amakuru? Umusada wari watubwiye waturutse muri Tanzania warengeye ko utongeye kuduha amakuru? Bo baracyari mu myitozo i Burundi. Baje se batasanzwe ari abasirikare? None se bari guhugurwa mu gukoresha intwaro karundura. Bigaragara yuko abaje gutanga imisada ab'uruhu rwera bari kubigisha uburyo bw'imirasire bitewe n'imbunda babazaniye ngo ziremereye. Hari umusirikare se utabuze gukoresha imbunda? Hari imbunda zitamenyerewe nyine, kuko mu mabataliyani usanga abazi gukoresha imbunda ziremereye batarenga 4 cyangwa 3. Ndumva bitoroshye rwose. Kuko ushobora gusanga na bateri yose irimo abantu barenga 50 usanga bazi gukoresha imbunda ntoya gusa. Birakaze rwose. Ubwo se ko n'ubundi bacitsinzwe muri DRC aho bizeye insinzi? Birashoboka cyane kuko imyitozo bariho irakomeye. Bazanyura hese ko umupaka bawufashe mama 23? Bazamba babatsitsure, birashoboka. Barasira ku mupaka se? Cyane rwose. Ubwo Burundi ntibwa buri kwishyira mu kaga? Ni ikibazo gikomeye kandi gishobora guteza intambara nyine y'ibihugu byombi. Ndumva ahubwo birimo na risike nyinshi cyane. Birakaze kuko urumva iyi mama 23 kuba yaragiye gutangiriza aho Kongo igabanyura na Zambia ndetse n'u Burundi. Urumva bo bamaze kureba ko isaha ku isaha byakomera hakaza n'indi hakaba hakwishuramo n'ibindi bihugu. Bagiye gukumira aho umwanzi ashobora guturuka mbese? Cyane rwose. Ndumva bitoroshye kweli. Umuturage agenda uko abonye cyane gusaba uruhushya. Mu bigendanye n'ubuzima bwa buri munsi urujya n'uruza rwo ni rukeya pe. Abacuruzi se babandi wambwiraga ngo bakura ibintu hakurya mu Gatumba n'abo mu Gatumba baza muri Uvira ubu bamaze kwiyakira? Bamaze kwiyakira cyane rwose, kuko nakubwiye yuko
n'ibicuruzwa byinshi cyane cyane nk'urutoro rwavaga Uvira ntabwo rukijya Bujumbura. ubu imiduga yabuze uko igenda ubu imiduga yabuze uko igenda cyane rwose. ko numva bitoroshyera, ari nacyo gituma abarundi bakomeje kugaba ibitero karundura muri za mirembe. urugamba rwabaye imberenge mugani wa bandi. ntabwo byoroshye cyane. Uburundi buri ku mujinya, buri ku burakari, kabishwe n'uko bari bazi yuko n'ubundi ngine twirwaneho ifatanya na rero gutabara. ese koko ayo makuru abayavuga koko niyora abavuga ko redi iri gukorana na mani ibyo ntabwo washingira hagati, ariko uko byagenda kose iyo intambara zubuye urumva nimba M23 iri kwirengerana mu gihugu cyabo, kandi noneho iyi redi itabara ikaba nayo yari iri muri ibyo bice M23 iri kugenda ifata, birashoboka cyane. Njyewe ntabwo nashinga hagati, ariko nkaho ubikurikirana nta bimenyetso bifatika ufite nyine uretse kubyumva gutyo. magingo nta bimenyetso bifatika, ariko abaturage tuba turi kumwe haba ku ngabo, ku baturuka i Burundi, bamwe bagiye bava i Burundi. Urumva hari abaturage bahunze bava i Burundi baza muri ibi bice. iyo muhaye mukaganira bakubwira yuko byaba ari byo rwose rero itabara nawe yaba yiteguye kuba yagendera muri iyi mirwano, ikaba nawe yakwigimura kuri leta y'u Burundi. ubona se imbaraga zihari zabigeraho ra? magingo ntabwo wamenya ngo igisirikare gifite imbaraga kitagiye ku mirwanire ngo kirebe uburyo cyakora kugira ngo kirebe uburyo cyasubiza umwanzi bahanganye. kuri ubu ntiwasuzugura ngo abantu bimeze gutya na gutya, bitewe n'uko iyi M23 yaje isuzugurwa, bitewe n'uko bo bakunze kuba nta bikoresho bihambaye baba bafite. urumva ni gute ushobora kumbwira inyeshyamba uburyo zigenda mu bice bitandukanye, harimo igisirikare cya leta y'ubwayo ndetse n'abafatanyabikorwa barenze batatu bashobora gukubita inshuro n'inyeshyamba za M23. babamburiraga ibikoresho byinshi. mu kubibambura nyine ni uburyo bwa takitikoma. bishobora kuba utavuga ngo rero itabara ntiyakora amateka ngo nayo igere i Burundi bakubita inshuro. ubona se we bishoboka cyane? birashoboka kubera yuko iyo ugenekereje neza usanga ingabo ziri ku rugamba mu buryo bw'imirwanire nta gikwasa. nawe si ubwo ku mupaka ho bararebana gute ku ruhande rw'u Burundi na M23? ni ibisanzwe buri ruhande ruri ku byabo, ariko n'ubundi M23 Tayali yarangije gufata ubwirinzi. icyakorwa cyose giturutse i Burundi nta na kimwe cyagira icyo gihindura muri ibi bice. ubwihe bwirinzi se? nakubwiye ubwirinzi nimba narabikubwiyeho nsinzi. ubwirinzi bwo kuba bwarashinze ibinuza ibikompora bisama amasasu. abaturage nabo bagiye babibona se cyane ukubyumva gusa? abaturage babasha gusohoka bakajya hanze barabibona cyane kuko biragaragara. naho ibyo mu kirere soho amakuru mashya ni ayahe? mu kirere nyine ni ibyo bitero biri kugenda biterwa n'ingabo z'i Burundi zifatanyije na Fardc muri Minembwe, bihimura ku rwego rwo hejuru kugira ngo barebere hamwe buryo ki. ndavuga biriya wambwiraga
byo kuba ikibuga cy'indege cya hariya kitari kubasha gukora neza cyo hakurya Bujumbura. Bujumbura aho impamvu hatari gukora neza kiriya kirere cyegereye za Uvira ni network bashobora kuba iyi M23 ishobora kuba yarakubye. Binashoboka ko rodari n'ubundi hariya za Uvira hari rodari n'ubundi muri ibyo bice iyobora indege ziva ku kibuga cy'indege. Ndumva bitoroshye rwose. Urumva ko byaba bitari control, akaba ariyo mpamvu ikirere kitameze neza. Abaturage bafite amakuru nta kuntu umuturage yaba yumva atekanyemo, kerekana nk'udusantire tumwe na tumwe twagezemo ihumure. Yego. Ntabwo wambwira ngo umuturage yamaze kumenya ko nta kibazo gihari, ugasanga duce tumwe na tumwe nimba byaba ari bamwe nyine bafite ikibazo cy'uko wenda batari bayoboka se, ariko dusantire tumwe na tumwe rwose urahagera ukabura umuntu n'umwe. Ugasanga baragiye he? Bari mu bwihisho mu bigaragara, mu gihe bamwe bari gutanguka ariko abenshi baracyari mu bwihisho, kereka uduce tumwe na tumwe, aho ni duce cyane. Zatangiye kujya muri iyo ryari? Maginga ya kuva M23 itangiye kugenda isubiza abasirikare bafashe matekwa, igiye isubiza abasirikare igihugu cy'u Burundi. Yego. Nibwo ubwikango mu baturage rwaje, ndetse bigaragara neza yuko abaturage bashobora kuba bafite amakuru yuko ingabo z'u Burundi byari ubwihererutso kugira ngo bagaragaze ko bashaka amahoro, kumbi bashaka kuba bakwereka M23 ko baba bavuye ku izina. Yego. Ibyo rero nibyo bigaragaza ko isaha n'isaha urugamba ruri bukomere kandi muri utu duce twose, kuko aba Fardc ndetse n'ingabo z'u Burundi bariteguye. Nakubwiye yuko imyitozo ikomeye n'ibikimbanije. Biteguye iki bwana Safari? Biteguye kureba buryo ki bahangana n'izi nyeshyamba za M23. Yego. Kuko nyuma y'aho umujyi wa Uvira ufatiwe, yego, imyitozo yarongerewe nta kuruhuka. Ubundi mbere ho gatoya bakirwanira za Kamanyola, yego, baritozaga ariko ntabwo byari biri ku rwego ruhambaye. Ariko magingo ya imyitozo imeze nabi mu ntara ya Bujumbura. Yego. Ni mu gihe muri Tanganyika muvuma yahagaze. Yego. Uretse izo ndege n'amadrone nyine ari ku burinzi, ubwo nuko bimeze, bishobora kuba byakwereka ko abafardc ndetse n'ingabo z'u Burundi baba bari mu myiteguro ikomeye cyane, aho batangiye kureba buryo ki basa nk'abashaka kugira ngo barebere hamwe aho M23 yabihugiye. Yego. Nibivuga ko n'ubundi kuva ibyo bitero byakubura. Yego. Mu minembwe n'ubundi M23 yagezeyo ihura na twirwaneho barayambirana cyane. Yego. Bishobora kuba ari byo byateye ihuriro rya Fardc ubukana, ndetse no kuba batangira kugaba ibitero bikomeye by'izi ndege muri ibi bice bya Minembwe. Yego, bwana Safari, ndagira ngo unyemerere tuje kwarabana n'ububanyi n'amakungu turi byatangajwe na ambasaderi ambasade y'u Burundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ibyo ivuga ko biri kubera muri Uvira, ndetse ivuga no kubijyanye n'ibyavugaga ko hari abasirikare b'u Burundi bafashijwe gusubira mu gihugu cyabo. Yego.
na ambasade ya Repubulika y'u Burundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ejo kuwa kane ku igenekerezo rya 11 Kigarama 2025 ko yamaganya amakuru yatangajwe na Radio Okapi avuga ko hari abasirikare b'u Burundi bari mu nzira basubira mu gihugu cyabo banyuze ku mupaka wa Gatumba bakoresheje koridoro igenzurwa n'inyeshyamba za AFC. Mu makuru ya Radio Okapi byari byavuzwe ko uruhande rw'abasirikare b'u Burundi rwabonetse ku igenekerezo rya 10 Kigarama 2025 ku mupaka wa Gatumba basubira mu gihugu cyabo mu gihe ngo bari barinzwe n'umutwe M23 ugenzura bimwe mu bice bizaka gace. Nyamara ambasade y'u Burundi barizwe Kinshasa yamaze guhakana iby'aya makuru ivuga ko ibari ibinyoma bizambaye ubusa ndetse bidafite ishingiro iryo ari ryo ryose. Mu itangazo yashyize ahagaragara, ambasade yagaragaje ko Force de Défense Nationale du Burundi zitajya na rimwe zinyura mu bice bigenzurwa n'imitwe yitwaje intwari itari ya leta, kandi ko nta gikorwa na kimwe cyabaye cyo gusaba ko abasirikare b'u Burundi banyura muri koridoro igenzurwa na AFC. Yongeye ko ayo makuru ari amakuru y'ibinyoma afatwa nk'ibitekerezo bidafite ishingiro. Uburundi bunavuga ko bwamagana ko kugumana umurongo ushingiye kuri transparency n'ubufatanye mu by'umutekano n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Banibutsa ko ibikorwa byose bijyanye no kwimura cyangwa se kumenyekanisha w'ingabo zinyura bibera mu mucyo no mu buryo bwemewe n'inzego zombi ndetse bijyanye n'amasezerano mpuzamahanga. Ambasade y'u Burundi rero irasoza inasaba ibitangazamakuru byo mu karere kugira umwuga wo gutangaza no gutara amakuru mu buryo bwizewe, birinda gukwirakwiza inkuru zishobora kongera umwuka mubi cyangwa se guteza urujijo mu gihe umutekano w'akarere ukomeje kuba ikibazo gikomeye. Ngayo nguko rero bwana Safari ni ibyatangajwe na ambasade y'u Burundi. Ndagira ngo noneho ukomeze tubwire n'ibindi tujye ku zindi aksi mbere ko turi buze no kuvuga ku makuru dufite yo muri teritwari ya Warikare. Icyo nakubwira cyo nuko twiteze urugamba rukomeye mu ntara ya Tanganyika. Yego. Atake yaje kuko ndakubwiraga yuko abasirikare benshi b'ihuriro rya Fardc bahungiye mu ntara ya Tanganyika. Ndumva naba narabitubwiyeho. Yego. Aho birumbiye mu mujyi wa Keremi. Yego. Ubwo urumva uko byagenda kose ntabwo wabura guteza imvururu bitewe n'abo wazarendo bafite ngo disipurine nkeya. Yego. Uburyo bwabo ni ugusahura nicyo kibakwiye kuko nta musada ndetse nta imipangire ya Fardc. Ubundi abawazarendo bavuga yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta kibitaho ku rugamba, bo bishakira ibibatunga. Urumva rero ntabwo babura guteza imvururu n'akaduruvayo biturutse mu gusahura. Yego. niyo myigaragambyo cyangwa n'izo mvururu ziri kumvikana, bashobora kuvuga ko byaba ari urugamba rwatangiye, ariko magingo aya nta take n'imwe yaba yakozwe n'ihuriro rya Fardc kugira ngo ibe yafakirana n'iyi mama 23. ahubwo mu bigaragara, yego, birashoboka ko iri huriro rya Fardc ryaba riri gushaka kureba ko mama 23 iri maso no mu tundi duce ngirebe ko mama 23 yaba yaragezemo kugira ngo igire uko yitwara, kuko n'ubundi niho bari banyanyagiriye muri ibyo bice bigiye bitandukanye muri ibi bice byose ndi kugenda mubwira. Ibihe bice? Ndi kukubwira nko mu bice bya Minembwe, muri utu duce twose. Yego. Ndetse no mu ntara ya Tanganyika niho n'ubundi ihuriro rya Fardc ryatembereye. Yego. Kuko bivugwa ko hari aksi ikomeye iri mu gace ka Tugumu. Yego. Tumungu. Ubwo naho ni mu Minembwe, ariko nyine ngo niho hari aksi iri n'ingabo z'u Burundi ndetse na Fardc. Yego. Ubwo muri aka gace nyine
biragaragara ko bo bashaka kureba buryo ki ko gusuzuma ngo barebere hamwe ko M23 yaba yaragezemo bitari byo kubeshya nyuma yaho M23 igeze mu minembwe igahura na twirwaneho bagahuza urugwiro. Yego. Ubwo niduga bya bindi byo gushotora nyine kugira ngo barebere hamwe uko ubyifashe. Kugeza ubu byahinduye iki? Kugeza ubu icyo nakubwira cyo abaturage bamwe bari batangiye kugira umutekano ndetse bamwe batangiye kugenda basohoka mu mazu, ubona bakomeje kugenda icyizere cyiza ko umutekano hari. Yego. Ariko magingo hari udusatire nagenda nyuraho rwose ukaba utabonaho n'umuntu n'umwe. Bwana Safari, ntitwabura gukomoza kwavugwa muri societe civile. Kugeza ubu ibijyanye n'ubutabazi bihagaze gute muri ibyo bice? Abaturage bakomeretse, abapfuye, dore ko mu butumwa yatanze yavuze ko abantu barenga 70 bapfuye muri operasiyo yo kwinjira muri Uvira. Kugeza ubu ku birebana n'ubutabazi kuri societe civile bihagaze gute? Abo bagiye basanga kuko ari n'imitego yari itezwe, ubwo ni amagrenade, ntabwo ari ambushi, ni amagrenade yari agiye ateze. Yego. Ni igikorwa n'ubundi izi nyeshyamba M23 yagiye ikora nyine igenda itegura ndetse inareba buryo kijyana abo bantu ku buvuzi, kuko babagejeje kwa muganga. Ni ibintu bigaragara yuko ubutabazi bwo bwabonetse ariko budatanzwe n'imiryango bajya bavuga ngo iharanira uburenganzira bwa muntu. Yego. Kuki atari yo yatanze ubwo butabazi? Kuko nibo bari bari kuri tere bari aho ngaho n'ubwikango ari rwose kubera amagrenade yari anyanyagiye mu mujyi wa Uvira, kuko nko binjira mu mujyi wa Uvira ubwo byari ku itariki 8, ndumva narabikubwiyeho bugandi intego bihaye ni ku munsi ni iminsi 10, itariki ya 10 baraba bafata umujyi wa Uvira, ndumva narakubwiye uko byifashe, ariko nibwo grenade yaturikanye mu motari. Bivuze ko bagiye bashyiramo za landmine mu mihanda? Niko byari bimeze rwose, ari nayo mpamvu iyi AFC yagiye ikomeza itegura iyo mitego. Yego. Naho kugeza ubu M23 mu itangazo ejo yasohoye yavuze ko idafite gahunda yo gutera Burundi ndetse ko yiteguye kubana neza n'abaturanyi babo bashya hakurya mu Gatumba. Kugeza ubu byifashe gute Safari ku bijyanye n'imibanire y'abacunze umupaka ku ruhande rwa M23 ndetse n'abacunze umupaka hakurya mu Gatumba ku ruhande rw'u Burundi? Mu bigaragara nta kibazo gihari. Yego. Biragaragara neza ko M23 nta kibazo na kimwe ifite. Yego. Ndetse yego bari ubona ko bateganye bahujije urugwiro. Yego. Ariko nyine nk'uko tugenda tureba uko byifashe, ingabo z'u Burundi zirasa naho zifite icyo zokeje bitewe n'uko bari ku mujinya ukomeye cyane bitewe n'uburyo bakomeje kugenda babohereza abasirikare bafashe amatepa. Urumva ni ibintu bikomeye cyane, nawe ushobora kureba nawe ukigaya ushingiye kuki? Ukigaya ushingiye kuba umuntu mwasaga nk'aho muhanganye ndetse utanenza kuri mu gace imirwano irimo bagushyikiriza abo wihakanye mbere, kuko ingabo z'u Burundi zisa naho zavugaga ko zibereye mu gihugu cyabo ziri gucunga umutekano, none bakaba baragiye babasanga mu bice bitandukanye by'iyi Fdnb.
naho kubirebana n'imibanire ya M23 n'abaturage kugeza ubu ngubu ubwo binjiye mu gisagara cya Goma, ni igiki cyahindutse? Dore ko abaturage M23 bavugaga ko igiye kubataba, ni igiki yazanye kidasanzwe kugeza ubu? Nk'uko nabikubwiye, yego, hari ubwoko bwinshi bw'abaturage bo muri biriya bice, ndetse muri biriya bice bya Ruvungi. yego, hari abaturage bo mu bwoko bw'abatwa bapfuye cyane ari benshi. bw'abaki? Bw'abatwa. yego, ibyo umuvugizi wa M23 yagezeyo. bishwe nande? ni ibisasu byavaga i Bujumbura, ubwo ni nyine mu ntara ya Bujumbura, ni muri biriya bice bya hafi na za Kibitoki. Ibyo bisasu koko mwarabyumvishe cyangwa ni ibyo M23 yo yatangaje ubwayo? Byarumvikanaga kuko byavaga hakurya nyine. yego, kuko bwari uburyo bwo kugira ngo barebere hamwe buryo ki bahashya inyuma 23. yego. Bwana Safari, rero ndagira ngo unyemerere dusoreze ngaha, ubwo tuze kongera mu mwanya n'ubundi tugezaho n'izindi update kubiraba bigezweho. Yego. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende ibashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane wowe dukurikiye bwa mbere, hita uconda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.